Yes, kanonye bifurize kugoma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Birumvikana ni amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tugiye kuba dukomoza kuri byinshi bigiye bitandukanye, tugende tubabwira uko bihagaze. Turi ku itariki ya 24 y'ukwa 12 2025. Nyamuneka ibintu byakaze, turaza gukomoza ku makuru menshi byaba ku kibuga cy'indege Kigoma, tubabwire byinshi bigiye bitandukanye by'uko byifashe Goma ku kibuga cy'indege. Amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kuba dukomozaho. Goma ibintu byakaze, Goma ibintu bikomeje kuba bibi ku kibuga cy'indege. Aeroporo mu kanya gato gashize bongeye kufatira by'umwihariko inasi za FRDC zigera ku 8. Amakuru akemeza ko abangabo ngo batumwe ibintu bikomeye cyane. Tugiye kuba tukomoso ariko kandi tuva imuzi n'imuzingo 5 kuri 5. Turaza by'umwihariko gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugenda tuwapdatinga tubabwira uko situation ihagaze. Ariko mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru, nkemera manzi n'isuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko n'abantu b'agaciro gakomeye cyane badukurikira by'umwihariko bari hirya no hino. By'umwihariko tubahaye ikaze mu gihugu cy'u Rwanda, Burundi, Congo, Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa. Badukurikira bari mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'andi agiye atandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye gukomoza kuri byinshi cyane rero bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga 5 kuri 5 kuko nicyo cyatuzanye. Turaza kunyarukira mu mujyi wa Uvira, tubabwire yuko nyamuneka ibya Uvira rwose bikomeje kugenda bihinda isura uko bwije nuko bukeye. Umujyi wa Uvira isaha ku isaha turaza kongera tuwusange mu maboko y'igisirikare cya 23 kubw'impamvu tugiye kuba tubagezaho tuva imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira yuko nyamuneka by'umwihariko ibintu bikomeje kuba bibi cyane muri teritwari ya Walikale. Uyitwa Guido Shimilayi bakomeje kugenda bamucurikiraho ikibuga, ariko kandi u Rwanda n'u Burundi bikaba biri mu biganiro bikomeye by'umutekano ku ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira bivugwa ko umaze no guhombya igihugu cy'u Burundi. Muri teritwari ya Lubero rero ibintu bikomeje gukomera. Impamvu nkubwira nti ibintu bikomeje gukomera, ngo icyitwa Zalendo mu bice barimo ngo bari gusaba buri muturage wese gutanga ngo imbuzi, ngo niyo abasirikare b'abazalendo cyangwa se intama cyangwa se ko ufite nk'inkoko rwose ngo nk'eshatu akazizana, ngo zikaba rero ari umunsi mukuru w'abasirikare muri rusange. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kubabwira yuko nyamuneka rero Amerika ntabwo yemeye ko AFC M23 yavuye mu mujyi wa Uvira nk'uko bikwiye. Nta makuru agezweho, turaza kuyakomozaho tubabwira uko bimeze. Turaza kubabwira ko muri teritwari ya Walikale Wazalendo naho basabye ngo imidugudu ngo ibazanire ihene z'iminsi mikuru, ubwo ni muri teritwari ya Lubero ndetse na Walikale. Abasirikare ba FDNB baramagana igisirikare cy'u Burundi kiwabo gikomeje kugenda kibakoresha amarorerwa, by'umwihariko ngo kikagira gutya rwose ngo kikabakubita icyitwa inifomo za FRDC, ngo banapfira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakabashugunya mu myobo babitiranye nk'abasirikare n'abasirikare ba FRDC, nyamara kandi ari abasirikare b'igihugu cy'u Burundi, bityo bagashingurwa imiryango yabo itabibonye. Umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero yatangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko ubuyobozi bwa Trump nuko inyeshyamba za 23 zavuye mu mujyi wa Ingenzi burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cyo kwa kabiri. Habaye imirwano hafi y'abaturage nk'uko ikomeje kugenda bitangaza. 23 rero yigaruriye umujyi wa Uvira hafi n'umupaka w'u Burundi ku itariki 10 Ukuboza. Nyuma y'iminsi mike perezida rero wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi ndetse na perezida w'u Rwanda Paul Kagame bahura na perezida Donald Trump i Washington, bashyira umukono ku masezerano agamije kugarura amahoro arambye nk'uko
n'uyu umunyamabanga rero wa leta yunze ubumwe y'Amerika Marco Rubio avuga ko ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuranyije n'amasezerano y'amahoro. M23 rero mu cyumweru gishize yemeye kuva muri Uvira kugira ngo ibiganiro by'amahoro bihabwe amahirwe. Umuyobozi mukuru rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko abarwanyi benshi abarwanyi rwose ba 23 bavuye muri Uvira ubwayo i Washington ntiyanyuzwe ko uyu mutwe wavuye mu mujyi wa Uvira burundu muri rusange. Kwa kabiri rero abaturage babiri babwiye ibiro ntaramakuru by'umwihariko by'Abongereza ko bamwe mu barwanyi ba 23 bagumye muri Uvira bambaye igipolisi aho kwambara imyenda ya gisirikare. Umuturage rero umwe yanavuze ko urusaku rw'imbunda rwumvikanye mu gitondo cyo kwa kabiri ushize rwavuye mu misozi miremire yitwa za Karondo. Abarwanyi ba 23 rero nimba iyi misozi ariyo bari kubarizwamo ibyo simbizi, gusa birimo biravugwa n'iyi miryango mpuzamahanga ivuga ko igisirikare cya 23 kitigeze kiva mu mujyi wa Uvira muri rusange. Nyemera nkubwire yuko rero nyamuneka igoma intasi zigera kuri zirenga 7 zimaze kuhafatirwa zikaba ari intasi za FARDC ngo zari zigamije guteza umutekano muke by'umwihariko hano hafi n'ikibuga cy'indege mu minsi mikuru ya Noheli by'umwihariko n'ubunani, mu gihe abaturage bo bari bameze neza barimo bishimira umutekano by'umwihariko ukomeje kugenda ugaragara muri biriya bice. Amakuru aturuka rero mu gace ka Grupama Kizimba ni muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko inyeshyamba za Wazalendo zibarizwa mu mutwe wa Renove zategetse ko mu mihanda hose bagomba gutanga abaturage bose bagomba gutanga ihene. Nk'uko amakuru rero abivuga, izi ngo zizasangirwa n'izo nyeshyamba mu rwego rwo kwizihiza iminsi mikuru Noheli n'ubunani, aho zivuga ko ari inkunga y'ingenzi zifasha kubona amafunguro ahagije muri icyo gihe cy'iminsi mikuru. Abaturage rero bo muri kariya gace bavuga ko batewe impungenge n'igitutu gikomeje kubashyirwaho cyane cyane ko iyi gahunda yatangajwe mu buryo bw'itegeko hatabayeho ibiganiro cyangwa ubusobanuro buhagije. Abatubahiriza iri tegeko rero ngo barugarijwe kuko ngo bashobora guhura n'ingaruka zikomeye zirimo n'iterabwoba n'ibindi bihano bikomeye. Amakuru kandi anavuga ko izi nyeshyamba zivugwaho kuba zarahawe intwaro n'inkunga n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, byo bikaba bikomeje gutera impaka n'impungenge mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu bijyanye n'uruhare rw'inzego za leta, ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gikorwa kandi kibanwa n'abasesenguzi nk'igisubizo gishya cy'imitwe yitwaje intwaro mu gushyiraho imisoro itemewe bakanakoresha gushora abaturage mu bukene no kubwoba, mu gihe akarere ka Walikale gakomeje guhura n'intambara ikomeye cyane muri rusange. Ariko kandi bikumvikana ko ibintu byamaze gukomera, ariko kandi nanone ku rundi ruhande rwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye
ahubwo nyemera nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano y'i Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano y'i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano, rero guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero
gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyawo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane,
by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo igihe kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo iyikoraho. Muhindo rero Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO